Ubukene bukomeje kuba kimwe mu bibazo bikomeye ku isi, aho bugira ingaruka ku bantu benshi nubwo hari iterambere ry'ubukungu mu bice byinshi by'isi bigiye bitandukanye. Kugera ku buvuzi nabi, amashuri adahagije, amazi adasukuye, akazi kadahoraho, ibyo byose bikomeje gutera ikibazo cyo kutabona ibihagije byo gutunga imiryango mu bihugu byinshi bigiye bikennye ku isi. Uyu munsi muri Alpha Media TV tugiye kurebera hamwe ibihugu bigeze ku 10 bikennye kuruta ibindi ku isi. Ubukene bw'ibihugu, ubundi bavuga yuko igihugu gikennye babishingiye ku ki? Uyu munsi muri Alpha Media TV nibyo tugiye kurebera hamwe. Ubundi kugira ngo bavuge yuko igihugu gikennye bagendera ku bintu bitatu bikurikira: harimo ibipimo by'umusaruro w'igihugu kuri buri muntu aribyo bita GDP mu magambo y'Icyongereza, n'urutonde rw'iterambere ry'abantu aribyo bita HID mu magambo ahinnye. Bakareba ikindi cya gatatu n'ijanisha ry'abantu batunzwe n'amadolari 3 ku munsi, bivuze yuko bagomba kureba byibuze abantu batunzwe n'amafaranga 4,393 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bifasha gusobanukirwa imibereho, amahirwe y'ubukungu n'imibereho myiza muri rusange. Ibipimo bifatanyije bigaragaza itandukaniro ribera hagati y'umusaruro w'igihugu ndetse n'imibereho abaturage babona. Binagaragaza kandi ibibazo bya leta zihura nazo mu kuzamura serivisi z'ibanze no gushaka amahirwe y'iterambere rirambye. Dushingiye kuri GDP ya buri gihugu ndetse n'amanota ya HID n'igipimo cy'ubukene, bigaragaza neza bimwe mu bihugu tugiye kureba ko bifite ubukene bukabije ku isi. Mu bihugu bifite ubukene bukabije ku isi turahasanga ku mwanya wa mbere igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi aho gifite GDP ingana n'amadolari 1,030 kuri buri muturage, ndetse n'amanota ya HID 0,439. Igipimo cy'ubukene ku bantu barya amadolari 3 gusa ku munsi kiri kuri 74%, bivuze yuko 26% aribo barya amafaranga ari hejuru y'amadolari 3 kuzamura, akaba ari amafaranga 8,968 mu mafaranga y'u Burundi. Uburundi kandi igihugu cy'u Burundi kiri ku isonga mu bihugu bikennye cyane ku isi dushingiye kuri GDP ya buri muntu, aho abaturage benshi babayeho kubera ubuhinzi kandi kugera ku bikorwa remezo ndetse na serivisi za leta bikaba bigoranye mu bice byinshi by'iki gihugu, aho usanga 3/4 by'abaturage batunzwe n'amadolari ari munsi ya 3 ku munsi. Ingo nyinshi zikaba zikomeje guhangana n'ibibazo bya mikoro mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Repubulika ya Centrafrica. Iyi Repubulika ya Centrafrica GDP ya buri muntu ni amadolari 1,470, naho amanota ya HID ni 0,414. Igipimo cy'ubukene ku madolari 3 ku munsi ni 71%. Iyi Repubulika ya Centrafrica ifite amwe mu manota make y'iterambere ry'abantu ku isi. Imiryango myinshi igira ikibazo cyo kubona amashuri, ubuvuzi ndetse n'amahirwe y'akazi, aho abantu barenga 7 ku 10 batunzwe n'amadolari 3 ku munsi. Ibi bigaragaza ubukana bw'ibibazo by'ubukungu muri iki gihugu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Sudani y'Epfo. Iyi Sudani y'Epfo ifite GDP ingana na GDP kuri buri muntu muri Sudani y'Epfo ni amadolari 1,540. Amanota ya HID ni 0,388. Igipimo cy'ubukene ku madolari 3 ku munsi ni 76%. Iyi Sudani y'Epfo ifite amanota makeya kurusha ibindi bihugu mu rutonde ku bijyanye na HID. Ubukene bugira ingaruka ku baturage benshi, harimo abarenga 3/4 batunzwe n'amadolari 3 ku munsi. Kugera kuri serivisi
z'ibanze bikomeje kuba ingorabahizi, akenshi nk'aho usanga ibitaro biri kure, amashuri kure, ndetse ahantu henshi nta mijyi ihari, ni ibyaro gusa. Ku mwanya wa kane turahasanga igihugu cya Yemen. Yemen GDP yayo kuri buri muntu amadolari 1,600. Amanota ya HID ni 0.470. Igipimo cy'ubukene ku madolari 3 ku munsi ni 33%. Iyi Yemen ikomeje guhangana n'ibibazo by'ubukungu n'imibereho byagize ingaruka mu mibereho y'abaturage. Nubwo ibipimo by'ubukene biri hasi ugereranije n'ibindi bihugu, amafaranga y'abaturage binjiza aguma kuba makeya ku isi. Ingo nyinshi zishingikiriza ku mutungo muto kugira ngo zibeho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ku mwanya wa gatanu turahasanga igihugu cya Mozambique. Iyi Mozambique aho ifite GDP kuri buri muntu ingana n'amadolari 1,400. Amanota ya HID ni 0.493. Igipimo cy'ubukene ku madolari 3 ku munsi ni 81%. Mozambique ifite kimwe mu bipimo by'ubukene byinshi buri hejuru mu bindi bihugu, aho abantu 8 ku 10 batunzwe n'amadolari 3 ku munsi. Nubwo hari ibikorwa by'ubukungu, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi byagakwiye kwinjiza amafaranga, ndetse n'ubuhinzi buteye imbere, ibi nabyo ntibirazamura ubukungu bw'iki gihugu. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga igihugu cya Malawi, aho GDP ye kuri buri muntu ari amadolari 1,800. Amanota ya HID ni 0.517. Igipimo cy'ubukene ku madolari 3 ku munsi ni 75%. Ubukungu bwa Malawi bushingiye cyane cyane ku buhinzi, ari nabwo bukoreshwa abaturage benshi. Ubukene buracyari bwinshi, aho bukomeje kugira ingaruka, aho usanga abaturage 3 muri 4 bari kurya amadolari 3 ku munsi. Kugera ku buvuzi, amashuri n'akazi bikomeje kuba ingorabahizi, ibi bikagira ingaruka ku mibereho y'abanyagihugu. Ibi bivuze ko ibipimo byose bigaragaza ko ubukene butapimwa hashingiwe ku mafaranga gusa, ahubwo harebwa n'ubuzima bwiza, amashuri, ubuvuzi n'amahirwe abaturage bafite mu kubona imibereho myiza. Ku mwanya wa karindwi hari igihugu cya Somalia. Iyi Somalia aho GDP yayo iri ku madolari 1,960. Amanota ya HID ni 0.404. Igipimo cy'ubukene ku madolari 3 kugeza uyu munsi nta makuru araboneka. Somalia ifite imwe mu manota makeya mu iterambere ry'abantu ku isi. Nubwo amakuru y'ubukene bushingiye ku madolari 3 ku munsi ataramenyekana, amafaranga abaturage binjiza aguma ari make. Imiryango myinshi yishingikiriza ku buhinzi, ubworozi n'amafaranga yoherezwa n'abavandimwe bari mu bihugu by'abaturanyi bagiye gushakisha imibereho. Ku mwanya wa 8 turahasanga igihugu cya Liberia, aho Liberia GDP yayo ingana n'amadolari 2,100. Amanota ya HID ni 0.510. Igipimo cy'ubukene ku madolari 3 ku munsi ni 33%. Iyi Liberia yateye intambwe mu kuba ubukungu bwayo ari amafaranga abaturage binjiza aguma ari make ugereranije n'isi yose. 1/3 cy'abaturage batunzwe n'amadolari 3 ku munsi, kandi ibibazo bijyanye n'akazi na serivisi za leta bikomeje kuba ingorabahizi. Ku mwanya wa 9 turahasanga igihugu cya Madagascar. Igihugu cya Madagascar aha akaba ari ku kirwa, GDP yayo kuri buri muntu ni amadolari 2,110. Amanota ya HID ni 0.887. Igipimo cy'ubukene ku madolari 3 ku munsi ni 69%. Madagascar iguma kuba kimwe mu bihugu bifite amafaranga make ku isi, nubwo ifite umutungo kamere w'ubuhinzi. Abantu barenga 7 ku 10 batunzwe n'amadolari 3 ku munsi. Ingo nyinshi zishingikiriza ku buhinzi bwo ku gipimo gito, nk'akazi nako usanga ari ntako muri kino gihugu. Ku mwanya wa 10
turahasanga igihugu gihanye imbibi na leta y'u Rwanda. Iki gihugu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuki iki gihugu kiri mu bihugu bikennye ku isi kandi gifite umutungo kamere? Ibi tuzagenda tubireba muri Alpha Media TV. GDP ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri buri muntu ni amadolari 2140. Amanota ya HID ni 0.522. Igipimo cy'ubukene kuri buri muntu cyo kurya amadolari 3 kiri kuri 85%. Ubwo bivuze ko abaturage 15 mu baturage 100 aribo baba bariye neza bakarya amafaranga ari hejuru y'amadolari 3. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite igipimo kiri hejuru cy'ubukene kuri uru rutonde, aho usanga abaturage batunzwe n'ibiryo biri munsi y'amafaranga 4,393 ku munsi. Ese ubundi kuki Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri ku rutonde rw'ibihugu bikennye cyane ku isi, kandi mu by'ukuri yagakwiye kuba iri mu bihugu bikize ku isi? Iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu ku isi gikize ku mutungo kamere, gifite imyanya ya mbere, aho bacukura peteroli, zahabu, diyama ndetse n'ibindi by'agaciro. Ariko iki gihugu gikomeje kuza ku myanya 10 ya mbere mu bihugu bifite ubukene buteje inkeke ku isi. Ibindi tuzakomeza kurebera hamwe ku kijyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kuri Alpha Media TV. Kanda like.